gwetwo Gikuyu-ine Mount Kenya kindu gwetwo FGM ni sokete na njira nene muno kindu gwetwo early teenage marriage na pregnancies ni sokete na njira na nijui eci thiini wa docket yako na mawatho maria tukwaragia horo wa FGM is back in a very very big way ati thiini wa bururi uyu undu tutarethirigireire gukorwo tukiona no kona nginya amwe aria me thiini wa society nio marauga iko mundu ni kwenda kugerio gacira kaure mahaikanya hana hotia mheshimiwa Faith ukiajini ni uhoro wa kieha muno na no nyende kwaria muno especially ta gwitu Mount Kenya uhoro wa FGM tutiri at all but it's surprising nireko ehithitwo muno tariu kuria gwitu Nyandarua kwa iritu aya eri marekirwo guo na already right now uria mekire ni orite ni ehithite so as we talk now no mwaka ningi twambiririe ndeto ya FGM I don't know why twagiriire gukorwo ati tukihinyiriria mwana wa kairitu kuruta kiga iyo ni ndingierewa na ona ibuku ria Ngai gutire handu heritwo ati tureko tondu ibuku ria Ngai niguo riugite in fact most of the things twikaga ithui ta Gikuyu maundu maingi me ibuku-ini ria Ngai uhoro wa circumcision ya tuhi ibuku-ini ria Ngai thitiguo hindi ya Ibrahimu na circumcision ya tuhi ibuku-ini ria Ngai but there is nowhere in the Bible kwiritwo circumcision ya tuiritu uyu ni gucokia bururi na thutha ni gwicokia na thutha na ni kuhinyiriria mwana wa kairitu tondu number 1 mathina maria mwana uyu ona uhoro wa gukena uria Ngai obeire is a problem uhoro wa kugia ciana is a problem na nikio turauga ta thirikari mundu wothe ukunyitwo agika ndeto eno ni kuohwo na kuohwo biu na uguo rauga laws iria tugwika Njoki ni okite na bill imwe ya violence against women so now we must come up neno ya kugati we wanyitwo ukiruithia twana twaku twa toiretu this will happen to you no twikire oguo a radical something tondu tungiaga kwika maundu maya kia hinya ati we waruithia waku ni ukunyitwo waruithia muiretu waku ni ugwikwo A and B no twikire oguo nawe uraruithania wanyitwo hari uri umenye maundu macio nimo megwikika oguo noguo tungikate but ni kuri na aria makiruithagia tariu Shumari aria angi uguo it's a wrong process no mwaka meko civic education maikario the monio urua wa kinduge na tikuga gutieketwo in fact FGM ni rari the kidogo irariukire kwagia na murimu uyu rari kuo covid hindi ya covid kwariukire maundu moru mothe few FGM ikiriuka teenage pregnancies cikiingira few in fact ciana cia 8 na gintiga 8 ona 7 ona 6 makigia ciana in fact for me uria ndireka ta mami wa county ni gucokia ciana iria ciarire cukuru magathome so there is that issue neo ikurukaga haria thi haria ciari tene jenga ni twaikaragia thi ni aciari aitu ukona mami nioya airetu kumatara baba nioya anake kumatara but no ni uria kwageire ihenya ria muturire tukiriganirwo ni maundu macio maguikaria ciana ici tuthi gucitara na nikio rona early pregnancies but issue ya FGM iyo no mwaka enyitwo head on o uria turahurana na njohi niguo tukuhurana na FGM guku gwitu Mount Kenya na dokatini yaku mwashibwa yes directly
tuiha ukira statistics ici mageuka no supplementary code department cio ni ciuka gutuona nigetha gutira harama kinyitie maundu na magiuka ni maratuheire analysis diraba kumaka okay ni kwira gwatiriri ignorance ni njuru muno he handu harakinyite ngeciria atiriri gwitu gutikoragwo kindu ta kiu no riria maratwikire maratuhingurire mafuku mao ri hia ndamana central ku maraiga central turenda mumenye FGM ni sokete na njira nene muno tayari woni hanyingi turatire ikinya so that campaign wadi kana campaign yatwekaga no nginya campaign yo shoke na korwo ni ronire wiki igire thiru social media ni ri he kairitu turonire ka miaka 13 tukahuritwo muno ni arume gakikinyagwo muto na gagikagwo maundu matari mega na kairitu kau gutiri andu mamenyire ni ati ni kura korite gakarega FGM riu gakoretwo gagicoka kugira indo ciako akinyitukio ni brothers yake andu mesire arahurwo ni andu ananja baro yothe ahurirwo ni family yake riu na andu ariu aria makiuga story kau uguo and that girl haro ya gikuo ni because you have refused FGM aheshimua maiganona matorogretio ni CS Aisha Juma ni marari county imwe reke njuge county imwe no ni marari county we marathi na kurugongo metitwo ndi rescue kairitu kau na mathie muthikiriria wigue nikio ndiriga maundu mamwe ukeraga neighbor ukera neighbor cio kimkamera maundu matutigane na matutire dirisi cia uko victimize ciana citu ino amenya mugeshimua waku kairitu kau kari ni ahirie blessings CS na nginya kimura kura maguthi na nginya kura maguthi kuona ciana icio ciora kura cithiaga no mheshimiwa akiuga ndangithie tondu athiru ni ategete mwana ucio na akiuga ndangithie ni agutegete andu ometikanitie no gu very strongly akirega na akiuga ndangithie tondu weko that is exactly what happens ni kuonania atiri ona tugikaga aiko mheshimiwa ni aramenya ni uru no araiga na ni ngithia ati ni ndi mutongoretie ngore athuri kuma ndoreti uguo matingikana njokia gitini so you can understand the traditions na maundu macio ura mahiana ugacoka ukona tuona tutu ni twenda kwiguthukia kuma kwi maundu maya no ugacoka ukona dadi wao na brothers yakiria ciembere acio nio maregete pio mariga no nginya you must no hatire gutiri handu urariria this is the way it is ukona tuna tu challenges to bururi ukona no kiariria sifu ati ni gudera gone waziri ukiariria sifu ni very ignorant ya guthikiria tondu we waziri na no mufutithie wira no aroria muri mari muthie mumutigae na traditions ya mutigae ona traditions ya riu kona rescue center ona hari eri ni gudaigaga ndona riu how it is going damiri ati how safe are those children kumari acio na magigicinirwo ku thiini because you have been seen like you are defying you know the against mira na utamaduni ya ndwanyi na igudera andu itu atiriri o backwardness ucio ukaga ni andu kwaga mundu no menya heri mutwikirire na tukimina irwe boru andu ikiaja kuingira hakiri ngusire nitutigite na waziri ni gudera muri waziri no hati gukiro gukira we must start this campaign again it is a campaign twabirie campaign yo ya kwira andu ona riri side effect yani atiriri tungikogwe ni tonaga ati we lose ciana chiri tu nyingi muno ni kwa tuterago kesi nyingi muno ukona mkairitu kairure nginyaga getwo ni undu wa maundu macio no gacoka kinya ukona andu maramekana no ni kwagire mirimu ingi itari miega ugakoraga ni twekira mwana ucio murimu atarai naguo tondu nginya urarora andu marameka uguo ri ona matiwe hygiene ona mutiri undu mo tondu mehithite mena kuma sagini ona reko ni mutumia mukuru ndareko ni mundu maundu macio reko ni mutumia mukuru kana maundu macio ni macokete na njira nene muno na no nginya ni turamerire na nie ndugamirie department no tukorwo ndakena tutiri na mbeca no twathi he kindu gitagwo budget policy statement ira tukambiriria wiki ino ingi yukite ire ya gubanga year 2022 2023-2024 mwaka financial year moka reke nguri andu ndiramerire ni tukumarora na njira nene acio ni andu amwe turamera ni tukumakiria mbeca cia kwambiriria that campaign ira tutigacoke hara twaimite na ndiraigire ntugahe andu living with disability taru heka mwana kanyendete muno kundu gwitao kiganjo he can hear us he can ni igua ura wothe tugaga but ona ndari na wheelchair ya kuhota gukorwo akiuma mucii na ciari actually the father is a clergy is a reverend
na ukona mwana ucio ndahota kuma mucii riu ndoerana na andu riu magioka gwika presentation yao ya supplementary. I mean, I might not have money between now and June, but from June tukagire kumwikirira mbeca tuke thie bunge nigetha hote kurobi no menya rimwe mbeca iciraga gwikirwo tondu menya which channel to use. Turarikania na watiriri tugathi twarie na bunge othe mbeca ici cia people living with disability handu ha kuroragirwo guku iguru ri onoko tithe tugukorwo the same way we are patron RCDF, patron AGAF. Mbeca ici cigioka kura matũra-inĩ tukiragwo atiriri riu nie ngamenya ati they can have wheelchair 50. So I'll be able to follow up na kumenya siakinya hari siakinyire ha tugeka function na tukaheana life tukamenya ni twahe 50 ni twatigia angi 200 ingi hindi ingi ni twahe angi 50 twatigia angi 100 ukira kuigua ni ciheanagwo na warora impact at the grassroots is nil. Udo na atiri nigetha MPs magatikira kuhitukia goka kumera atiri if they tell us it's 30 every MP to wait gutiri o CDF tuheanagwo equally ono twiki he handu hau ni gucoka guka gukwira he handu ndeigire basari tutiriheagwo equally na ni njukumite na njira nene muno ha basari ndiraregire CDF Mike CDF yakwa applicant aria ndirathiurukire constituency yothe aria maraihuririe ni marenda ndimateithie na basari ni andu 25,600 25,600 na magana matandatu 25,600 mbeca cia CDF cia basari iria hetwo ni milioni 30 mini ingihe mundu wothe uraikirie ritano riu ingihe mundu wothe uraikirie ritano riu ndijuga ni kumuhe mbeca aginuka na ngirio niki na heshimua tukiona aria mara equalization fund todo are you understanding na nini njukumeto ona he dirari direkirito a caption president ekirito na kaka caption gake gakaunuko karari gakwa ndega this one I will not take it anymore. This one I am pushing onoko ne gudiko why tukeo basari na besa cia CDF tutiaro nani direga ati tusejie katiba no here we are changing the policy heri mwanzo maana twalije horo haha turathi gucenjia policy kuringana atiriri ni ndi masukuru maigana thika and what is the population of my children ni ndi wa ciana cigana thika sukuru ciakwa ni cigana ciana ciakwa ni cigana yu guku basari yuka kuheano mbeca cia basari na cia CDF cikiheano ni kaheano kuringana population. Why am I saying this? Nidamenya tuheagwo mbeca ciothe na ingi andu a kundu kungi taru ni onire he mundu rahotire kurihira ciana ciake ciothe tondu ena cukuru ringi ta ithatu kana ararihire ciothe ti wogure ke ngure njikarite handu rete television he handu mundu arihagira ginya ciana ciake gwika aviation okona ndoka ndakura Mike aviation ni milioni 1 take go and do that tondu mbeca ni ciokire ona ciana ti nyingi na gutire na ndirera andu ati let us tutige misinterpret ati ndirenda ona constituency no ndirameria because of the population. I said and I have told the president I'm telling you to he oriri population wise because either to sagura what to represent that is one of our duty. Mheshimiwa ni to represent andu ake ngaigatiriri andu akwari ara mathurire ara maikagia kurari ne ngirigana rimwe ria 60 ngaigatiriri twirwa atiriri constituency area nini muno ri constituency area nini muno ri yagire gukorwo na andu igana then with that one I divide it with the total number of registered voters ngaigatiriri ndirenda iganio a constituency no tondu ni kuongerera andu mathina me as an MP I will represent na ndehagwo musara o uri omwe koguo thikaregwo thikaregwo tutikogererwa jumbe angi eri asa ni ku represent na ngiuga ni ndiraiga ni to ndigutura ndi mujumbe wa thika somebody else will take after me and somebody else will take after me ndaiga atiriri okone constituency ciothe cikona andu ingiri ukoya thika ukoya Juja ukoya Ruiru ukoya Kasarani ukoya Embakasi ciekuo ona Kibibiri kwaya Nyandarua Kinangop has 8 constituencies ukoya Mwea. I know those constituencies gaigatiriri kurikana tuge atiriri twathie bunge constituency yagire ukoro
ina andu igana. We divide that number with me. Mwana maiga ni 50. Yagiro, the minimum is 50. Geka kwa maita macho matatu. Okeda girigana lekedo. They are 60 to be precise. 161. My constituency is 160 registered voters, not population. Population ni magana matano mekedo. Wana doya registered there 163. Nimo tutikogerera mujube, tutikaye kuogerera mathina, tutikaye kuogerera misara, tutikaye kuogerera I will represent. But doka buge vote yakwa ndigakoragwo iyo. Aiwe kwa maita matatu. Correct. Ege to super constituency and they are there in America. Koni ona president agioka gwikiro ithurano cia keri guthiaga kurigana ina sijui nyamu 11 isi ina 9 colleges ni cuma citaga ino iganona. You understand? So here again tutiturigira gwe katiba. This is a policy. No menya ha tutiturigira guthi gusajia katiba. This is a policy. Kasoka kagia atiriri. Then I koro constituency re na andu 50 iraheo mbeca iria ni ndiraheo ndagika ino ri ongerero maita. Ni hau tuthiete katiba-ini. Atire Policy. You understand what I'm saying? Policy. Koro heago milioni igana lekedo. Yes, oko hea 140, taru hea 140. Siko times 3. Because that is what margin the minimum. You know why I'm trying to say this? Na direga kia uru. Na andu itu na dikuhe na constituency na kuja nigetha andu matikae kuga I am targeting anybody. Let us take Thika with 160 registered voters. Let me take Gatundu North. With the population that it has. Tukaheo mbeca cigananite. Ukona wana wacera Gatundu North ri. Ciana ni ciahota kurihirwo ni mujumbe wa Gatundu North. School fees ige iguru hanini gukira Thika. Na noe gutire mihaka. Aya andu akwa amirihiro ni mahota kwariria andu a hau mangu. Kono marimenya kiria maraheo. Andu haria gatangari haha gatanga haha gatanga andu akwa othe memaki. Ni mararia na andu agatanga no acio me hau ukona ciana ciao ni hero mbeca nyingi na yo Thika ri ni hinyiririo ni undu riri population ri andu amatirorete wega but I am telling you ni ndirariria ha television ni ucio gathira njukumanite na munene wa CDF ngamuna atiriri mbeca cihiana kuringana na representation kuria kwa northeastern ri acio maheagwo equalization maigaga kwao githaka kio ni kinene na ithu tuheo equalization ado itu ni ado itu ni nigi and I want to tell you that problem is there. Tari ugakora mathukuru makwa ni maigi to hayo mbeca cigana nete ri ni ndigihota kuongerera tari twina junior high grade 7 ino yeto grade 7 tugithi kumongerera irathi ri ukona mundu ngineka abracadabra irathi ciao cigathira ni kuringana na population. Mwalimu wake musho ni juu ya sukuru ni akuroni aciari yake ndirarike musho. I was in Kimusho primary school. Wikiwe girathirire. My dear Kimusho, ngithi kuona junior high dress yake ngona irathi ona thiete muno cigana. Ithatu. Ndirathire irathi mugwanja no kirathi kina ciana cigana. 75 per class. Per class. 75 multiplied by 7. Grade 7. Gacoka gaheo mbeca kuringana na mundu uri ungi ucio guthio no ngerere cukuru ingi ngima. Nikuna ni koro grade 7 ni kumakira drama akagira igirama akiri irathi mugwanja ugacoka kanjira atiriri uwe kirathi kiagiriro ona gikinini muno ukona ciana 40 ona ha hena extra ciana 35 nikuna ni okoni gwa kaingira akiri irathi 10 nigetha gukorwo kuigananite atia gaiga atiriri tuko na kibarua na andu athika tuko na kibarua lakini madam me am not complaining no kumurada amwira I am up to this task. Waku It is the same ona gwitu ni turi na constituency imwe tagwo Kinago. It has 8 wards, 140 registered voters. So it is the same thing. Ugakoraga ati ona ni ngikavaga na gafu yakwa. Akorwo ndirahea ciana igiri orphans ri ugakora Kinagofu ni uraremwa tondu it's very huge. So it is the same thing ona ithu tura push nigetha tuheo according to population. Tondu ungitara Mount Kenya ni tuhinyagiririo muno. So we are fighting together. And I know ona munene nioi as we speak, including His Excellency the Deputy President. He knows na ni aramenya tukiruo wothe ri
ti undu utariho ni undu wiho rora Alice uri arakwira gwitu it's the same na kwore ogi so we need affirmative action itu ya Mount Kenya na ngucokerie tukirikia atiriri hau Mike tutiraiga ati ni BBI. I'll tell you why. Tondu rimwe kwaraniria hakimu ni tukakuhigania ta korwo ni gwathire na constituency ra twiriga ciganio ri ni mathika ni ngiagairwo no he constituency nginya kwaya ngiameririo ingioriro you know me I like to be very honest he constituency singiorire wathi Murang'a he constituency yagiro kura muthikiriria twaheagwo tutunyangi handu ha gutunyangiri na kuongerera njumbe ri get my point na kuongerera njumbe aikoro governor ni ahota kurora county yothe ri ona mujumbe angineo vote it is about because the constituency is not wide ti daihu no ne constituency tari nene muno no population ehiana atia ni kuona ingeheo pesa ici ri ata ngamiriga kwambiriria mirihiu ngarikiria nguriba na hindi yo yothe niki nguite murangi na guoko gathi ngaiga hapa ni shule iko hapa ni basari iko hapa. The problem is not the representation, the problem is the money. They empower us in terms of capital and money, and we'll be able now to work for the people to whom we represent. On a deputy president in a school na jirana mono na on a president arajira, we look for a policy, something that is kindu kingihota kurora ndeto ino na erore wega tondu nima mundu wothe ni no icitinda toira cigikagirwo mundu ehithite handu ha guthi kunina tajira atiriri thie kwaya ni ndaragwa thie ndaragwa njugi atiriri gutire ndaragwa. What am I doing kuri andu ndaragwa mamenyerete representation? I am hurting them. Ni tuikare ugu tuikarite muheshimiwa witagwo King'ara ongererwo constituency ti kuongererwo ongererwo resources ongererwo resources riu ni arihota kuma mwiki agathie kundu gwitagwo kuria Githurai akaima agathi gwa Gitambaya because when you have resources you can move so that we can be able to serve our people no kuringana no yaturi ndagikeno. And I want to tell you Mike, we are suffering only for now. I will not agree, I will not sit back ati ndore andu itu na ndiraria kundu gothe no igwa nginya ndakura nginya Mwea constituency ira itagwo Mwea, it has a very huge population kuria Kirinyaga and they are minimal on a Kieni anakieni so there are those constituencies na ngaiga atiriri no guthi tuguthi ha policy ni eto super constituency not because it is super gat egotura ya Alice abana tayari cia gwitura mujumbe no ari ona ngai akiruta mundu from one glory to another da tramhoera muno mukoro mugithio uguo njire gacira gaka tutwaranite tramhoera mundu ati ngai akimwongagirira ni ndenda tuingire tukikiria. Asante sana mundu gwitwo Jimo Mwagithio ni mheshimiwa mwa upcoming wa kuria Murang'a etago James Mwangi da tuikirie tugicokeria ni tukwariria uhoro wa mwana wa kahi kwiragwo bururi uthiraga ngocegirirwo makombe iguru gikoine ngone njigirira makombe iguru ungithie right now hatha ici turaria nayo ukora ciana citu ni nyuire cianywa muno makeria na no turicoka tukirikiria twari cia riri urumwe uyu president akoretwo agitindika tendenda kumakaka nayo wa Azimio ndenda kumakaka nayo ya UDA kaiturutithania wira hamwe uhoro na nyingi naguo ni urajia gucoka kuhana ta ithue twithiini wa Mount Kenya ta turajia nyingi kogo kasira karia gakuhugukanira yani marathire kuna matinoka mahanda tugwikate atunyitire urumwe uyu ati temai riu regai riu cimbe nyititwo matu togone na kimuri tuikerie coke kaida atari kunene. Fresh episodes now available on Viusasa.